Kakak Cici nurus. Anak panjaringan ini no. Poin 2 sama. Kampion. Poin 3-2. Ambil kepada Poin 4-2. Ayo tim. Baru main bosku, baru main. Hujan. Poin 5-2. Malam ini Harimau Kupas melawan Gibran Visi Aceh ke tengah. Poin 3-5. Lokasi turnamen Desa Cetme, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Jalan Ela di samping Rumah Makan Darussalam. Poin 6-3. Raja Visi malam lusa. Singapura malam nih. Malam seni melalasa. Pokoknya malam lusa. Malam besok bos muda main melawan Sago Lampu. Poin 6-4. Bagor Hana Lembong. Poin 7-4. Poin 5-7. Terima kasih 50. Poin 8-5. Raja lawan Niswa. Lawan Niswa Visi. Poin 6-8. Poin 9-6. Baru main bosku. Kondisi hujan. Baru saya pertama main. Poin 10-6. Poin 7-10. Lokasi Desa Cetme, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Jalan Ela di samping Rumah Makan Darussalam. Poin 8-10. 8-11. Berganti minyak manik malam ini. 10 maaf. Poin
10. Ya tak apa-apa, tak apa. Poin 11-9. 11-9. Poin 10-11. Mati. Baru set pertama main bosku. Lokasi Desa Cetme, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Jalan elak di samping rumah makan Darussalam. Poin 11 sama. 11 sama. Pindah bola. Poin 12-11. 12-11. Kasing ka kurung. Poin 12 sama. Malam besok Bos Muda berhadapan dengan Sago Lampu Samtalira Arun. Poin 13-12. Poin 14-12. 12. Malam ini pertandingan Harimau Kupas berhadapan Gibran Visi. Poin 13-14. Dari tim Gibran ada Reji, ada Andri, begitu juga dengan Harimau Kupas, ada Pitung, Nanda Sabang, banyak-banyak. Poin 14 sama. Buka. Poin 15-14. 15-14. Poin 16-14. Niswa malam lusa main. Yang ke malam singo. Bosku. Poin 15-17. Poin 18-15. 18-15. Poin 19-15. Servis Nanda Bang Khairul Nisa.
Poin 16-19. Lokasi Desa Cetme, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Jalan Nela di samping rumah makan Darussalam, bosku. 16-19. Pindah bola. Poin 20-16. 20-16. Poin 17-20. Pindah bola. 17-20. Malam ini pertandingan Harimau Kupas berhadapan dengan Gibran Visi Aceh Tengah. Poin 21-17. Poin 22-17. Lokasi Desa Cetme, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Jalan Nela di samping rumah makan Darussalam. Poin 18-22. 18-22. Baru set pertama main. Poin 23-18. 23-18. Poin last one 18. Satu angka. Poin 19-21. Nisam. Solar Putra Nisam Asli. Skor besar 1-0 dimenangkan Gibran, bosku. Bang Erwin. Terima kasih bangku. Poin 1-0. Pindah bola. Poin 1 sama. Ya, 1 sama. Poin 2-1. Poin 2 sama. Pindah bola. 2 sama. Bang Rizky, terima kasih. Pindah bola. Poin 3-2. 3-2. Bang Rizky.
Skor besar 1-0 dimenangkan Gibran Visi Aceh Tengah. 4 Poin 4-2. Poin 5-2. 5-2. Poin lagi. Poin 6-2. Posawer Aceh Tengah. Ya, servis ping. Poin 3-6. 3-6. Lokasi Desa Cetme, Kecamatan Isam, Kabupaten Aceh Utara. Jalan Nela di samping Rumah Makan Darussalam. Poin 4-6. Bos Dalmi, sehat selalu bosku. Poin 7-4. Poin 5-7. Skor besar 1-0 dimenangkan Gibran Visi. Ini set kedua main. Poin 8-5. 8-5. Gibran baju hitam kuning. Ya, servis Ahmad Solar. Putra Hitam Asli. Poin 9-5. Nomor punggung 6 Ahmad Solar. Poin 6-9. 6-9. Regi. Poin untuk Harimau Kepak 10-6. Poin 10-6. Bang April, sehat selalu abangku. Poin 7-10. Sementara poin 10-10. Poin untuk Gibran. Poin 8-10. Bang April, Kita lihat. terima kasih Bang. Selfie. Poin 11-8. Poin 11. Inilah 8 besar. Babak 8 besar. Poin 9-11. Untuk sementara poin. Ya, Fitri servis Fitri. Poin 10. Poin 10-11.
10-11. Kutub Utara. Angka kejar-kejaran. Ya, pindah bola. Poin 12-10. 12-10. Ya, pindah bola. Poin 11-12. 11-12 service. Ya, pindah bola. Ya, poin untuk sementara. Poin 12 sama. Kejar-kejaran bukan dengan Harimau Kupas. Ya, pindah bola. Poin 13-12. 13-12. Skor besar 1-0 dimenangkan Gibran Visi Aceh Tengah. Poin 14-12. 14-12. Poin 13-14. 13-14. Poin kejar-kejaran. Poin 15-13. 13 untuk Harimau Kupas. Ya, pindah bola. Poin 14-15. Kejar-kejaran. 14-15. Poin 16-14. Ya, servicer. Poin 14-16. Poin 16-14. Ya, sekarang kita lihat 16-14. Poin 17-14. 17-14. Ya, Ahmad Solar. Poin 18-14. Nomor 6 Ahmad Solar. Terima kasih Pranisa Mabangku. Poin 9-14. Harimau Kupas di depan. Sulaiman. 19-14. Ya, Ahmad Solar. Bagus sekali. Pindah bola. 15-19. Poin 15-19. 15-19. Poin
20-15. 20-15. Poin 16-20. Gibran 16-20. Ya Andre nomor 12. Lokasi turnamen Desa Cetme, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Jalan Ela di samping Rumah Makan Darussalam. Poin 21-16. Bang Erwin, terima kasih abangku. Saya selalu abangku. Poin 22-16. Nanda Sadang. Tindak bola 11. Poin 17-22. 17-22. Ya. Fikri nomor 24. Poin 18-22. 18-22. Ya. Fikri. Poin 23-18. Tindak bola baseball. Ini set kedua main. Poin 19-23. Tampi. Poin Laswan 19. Set pertama dimenangkan Gibran Visi Aceh Tengah. Poin 20 Laswan. Poin 20 Laswan 24. Skor besar bosku. Teler bosku, gaskan, gas. Tindak bola Poin 1-0. nomor 27. Tompi. Poin 2-0. Lagi 2-0. Ya, servis oleh Tompi. Ya, poin lagi 3-0 untuk Gibran Aceh Tengah. Poin 3-0. Poin 1-3 bosku. 1-3. Skor besar 1-1 bosku. Poin 2-3. Untuk Harimau Kupas. Poin 2-3 ya bos. Poin 3 sama. Ya, poin 3 sama. 3 sama. Poin 4-3.
Ketinggalan 1 angka. Lokasi turnamen Desa Cetme, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Dora. Jalan Nela di samping rumah makan Darussalam bosku. Nomor punggung 7. Ikut. Ya, 13. Poin 45. 5. Poin untuk Migran Aceh. Poin 45 ya bos. Pindah bola. 6-4. Poin 64. Untuk komentar teman-teman digeser ke kanan, hilang komentar. Tutorial untuk menghilangkan komentar digeser ke kanan. Poin Untuk 56. 5-6. Nanti sampai bang. 5-6. Nanti sampai. Poin untuk Harimau Kupas. Nanti sampai. 7-5. Nanti sampai sini uji. Poin 75. Ini uji nanti. 200. Poin 67. Pindah bola. 6-7. 6-7. Poin 86. Oke. Bayar. Poin 96. Jadi ada arti teman-teman, bantu tetelean. Komentator. God. God. Ya, kita lihat bola masih melambung di udara. Bola keluar 7-9. Poin 79. Gibran. Reje. Yo yang ten di mah udah blok yo gede. Aduh di mah. Ya, poin 8-9. 8-9. Nanti sampai. Ya, Reje lagi. Poin 89. Reje. Ya, Nanda. Poin 10-8. Ya, Poin 10 sama. ya out. Poin 11-10. Harimau Kupas. 11-10. Nanti sampai. Rakan nanti. Ya, Nanda Sarang. Poin besar 1 sama bosku. Poin 12-10. 12-10. Sementara Harimau Dia tu Kupas main rakan. di depan. Rakan nanti sampai. Lawan Gibran Nisam, Harimau Kupas Nisam. Andre. Poin 13-10. 13-10. Untuk sementara. Banyak ikut. Poin 11-13.
12-13. Poin 12-13. 12-13. Lah tangan tengok dong. Paling rapi. Poin 13 sama. 13 sama. Andre. Poin 14-13. Skor besar. Oh, yang ini ya yang berisi mulutmu. Luar biasa ya bosku. Langsung kita blok. 14 sama. 14 sama. Poin 14 sama. Iswandi. Poin 15-14. Terima kasih Bang Zahra. Bang Sayuti, sehat selalu abangku. Bang Sayuti. Sehat selalu abangku, Bang Sayuti. Poin 15 sama. Skor besar 1 sama bosku. Poin 16-15. Bola masuk. Poin 16 sama. Mendalam. Jakir. Poin 17-16. 17-14. Bagus sekali bacaannya. Tinggi sekali. Poin 17 sama. 17 sama. Sama. Ferry, service. Apa keluar? Poin 18-17. Apa? Ferry lagi. Kita lihat. Ferry lagi. Out. Poin 18 sama. Poin 19-18. Untuk sementara Gibran di depan 1 angka. Poin 19 sama. Fitri terlena. Ping. Nomor punggung 9 di Ping servisnya sangat bagus. Ya. Poin 20-19. 19. Untuk sementara Gibran di depan. Ketinggalan 1 angka. Arimo Kupas. Ya, 21-19. Pasti. Ada info. Poin 21-19 bosku ya. Jakir. Minta wae. Ada
Pasir Harimau Kupas. Oh, lewat. Udang kanan, tapi udang kanan. Katanya buat Honda kau ini oke. Ya, Nada Sabang. Ya, Tahu ni lah. Tahu mau dulu le. Ya. Honda nak kerja ya. Tak masih ju. Thì bắt đầu cả. Đó, rồi bắt đầu. Vậy đấy. Không có gà thì cũng có con. Rồi chưa được. Lên tới em phạt. 23 20. Kau diam beria. Kau diam beria. Poin 23-20. Ya, pindah bola. Poin 21-23 bosku. 3. Poin last one 21. Satu poin lagi untuk kita. Poin 22 last one. Poin 22-24. Set ketiga ini. Poin skor besar 2. Ya. Nomor 9. Regi Situmpul. Poin Poin untuk 1-0. 1-0. Ya. Kiswati. Poin 2-0. 2-0. Poin 1-2. Poin besar 2-1 dimenangkan Gibran Visi Aceh Tengah. Zakir. Poin 3-1. Agus Baci. Putra Nisa Asti. Kelahiran 81. Satu poin untuk Harimau Kupas. Poin 4-1. Poin 5-1. Untuk sementara Harimau Kupas di depan. Pintu. Apa masih? Poin 25. Skor besar 2-1 dimenangkan Gibran Visi Aceh Tengah bosku. Poin 6-2. Harimau Kupas 6-2.
Ya, Agus Paci. Poin 3-6. Andre. Poin 7-3. Ahmad Solar. Ahmad Solar. Dia ternyata Poin 8-3. poin 8-3. Jauh ketinggalan. Ahmad Solar. Tiga. Ahmad Solar lagi. Bagus sekali. Ya. Poin 10-3. 10-3. Jauh sekali ketinggalan. Gibran Aceh Tengah. Ya. Ahmad Solar lagi. Iya. Skor besar 2-1 dimenangkan Gibran Visi. Poin 5-10. Ketinggalan 5 poin. April. Ya. Poin untuk Harimau Kupas. Poin 11-5. 11-5. Ya, masuk. Poin 6-11. Fikri. Fikri Sen. Ya, bagus sekali. Poin 12-6. Skor besar 2-1 dimenangkan Gibran Visi Aceh Tengah. Poin 13-6. Untuk sementara Gibran ketinggalan jauh. Ya, Nanda Sabang nomor punggung 2. Ya, bagus sekali. Ya, tidak hati-hati. Pindah bola. Poin 7-13. 7-13. 7-13. Reje servis. Reje servis. Sima Junta. Poin 14-7. Poin 15-7. 15-7. Bang Saiti balik. Terima kasih abangku. Sehat selalu bang, mudah rezeki bangku. Bang Saiti Malik. 15. Poin 15-8. Kecil tapi mungil. Zakir Sen. Poin 19-15. 9-15. Zakir Sen. Poin 10-15. 10-15. Ketinggalan 5 angka. Ya. Zakir. Poin
15. 11-15. Sakir Yusuf, kecil tapi mungil. Poin 12-15. Aceh Tengah baju warna hitam. Terakhir ini dimenangkan oleh Gibran. Baju warna hitam kuning. Poin 13-15. 13-15. Ketinggalan 2 angka. Syakir kecil tapi mungil. Poin 16-13. Skor besar 2-1 dimenangkan Gibran VC Aceh Tengah. Angkasa 14-16. Ya Reje Serti. Reje Simajuta. Reje. Poin 17-14. Rumah ayo karap kapal sebelah ayo. Putra kelahiran Nesa. Agus Pacik, serviset. Di atas blok. Poin 15-17. Andri. Putra Takengon. Poin 18-15. Pak Andre, hati-hati Pak Andre. Pak Andre, hati-hati Andre. Ya amat saudara se. 18-15. Hampir nggak lewat. Poin 16-18. 16-18. Ya. Skor besar 2-1. Habis ini langsung kita tutup lah ya teman-teman. Opong April. Pakai maaf dari rekan-rekan bu. Poin 19-16. 19-16 untuk sementara. Ya, serviset Boping. Nomor punggung 9. Ya mau ya teman-teman, habis ini langsung kita tutup live. Tidak ada kegiatan. Poin 17-19. Fikri serviset. Bagus. Nomor 24. Pitung. Poin 20-17. Poin 20-17. 20-17. Anak dan so pegawai Bang Misbal. Bagus sekali diterima. Poin 21-17. Ya. Nanda Sabang 21-17. Masuk. 18. Poin 18-21. Reje. Poin 22-18. 22 ya Iswandi. Poin 23-18. Habis ini langsung kita tutup bosku. Masuk kerja bos. Poin Lasuan 18.
19-24. 19-24. Ya. Skor besar. Service Kiswandi nomor punggung 7. Poin 1-0. 1-0. Ya. Nomor punggung 4 Fikri Kecil Munir. Poin satu sama. 1-1. Kalau ditutup ini kasihan juga pada penonton Aceh Tengah. Nomor punggung 9. Bagus sekali. Poin 2-1. 2-1 bisa bola. Tompi Simanjuta nomor punggung 7. Poin 2-2 sama. Putra Hisam Asri. Ya, penonton kebanyakan Aceh Tengah. Kasihan orang Aceh Tengah. Poin 3-2. Ayah, Andre nomor punggung 12. Andre service. Bagus sekali. Poin 4-2. 4-2 ketinggalan 2 untuk Harimau Kupang. Ya, Andre service. Putra Gumpang Sulu. Poin 3-4. 3-4. Ya, Skor yuk 2 sama rekan-rekan. Yuk sek 5 main. hitam tapi manis. Skor 4 sama. Ya, Nanda Sabang 4 sama. Poin kejar mengejar. Ya, Ahmad Solanset bagus sekali. Poin 5-4. 5-4. Ya, service. April. Poin 5 sama. Tahun yang tepat kosong. 5 sama. Ya, Pitu. Poin 6-5. Skor besar 2 sama bosku. Ini sek 5 main. Satu angka. Skor kecil 6-5. Ya, Pitung set. Pitung set. Poin 6 sama. 6 sama. Kejar mengejar. 6 sama. Ya. Fikri. Fikri Simalungun. Poin 7-6. Ya. Bagi tangan. Poin 7-6. 7-6.
7 sama. Poin 7 sama. Kejar mengejar. Kejar mengejar. Reje. Poin 8-7. Ya, service. Iswandi. Poin 8 sama. Fikri. Kecil. Poin 9-8. Sama bosku. Tompi. Service. Poin 10-9. 10-9. Ya, Agus Pati. Panas. Diterima oleh Reje. Poin 10 sama. Kejar mengejar. 10 sama ya. Andre service nomor 12. Ya, Andre service. Poin 11-10. Poin 11-10. Andre nomor 12. Poin 11 sama bosku. 11 sama. Kejar mengejar. 11 sama. Masuk layar video lagi. Ya, Ahmad Solanset. Poin 12-11. 12-11. Fikri Sud. Poin 12-11. Fikri Sud. 12-11. Poin 12 sama. 12 sama. Poin 12 sama. Bagah lagi maju. 12 sama. Kejar mengejar. Ya, Fikri Sud nomor 4. Poin 13-12. Nyobeh langsung mati, keraknya udah kerekana. Poin 13-14. Paus sini. Paus.
14 sama. 14 sama. Api berdebar-debar. April Sergis. Oi 15-14. Mangga Saban Sergis. Alah, pui nek lom. Tembakan yang silakan cepat dulu. Skor 3-2.